Hallelujah. Kai kaham. Mini khairokma hamzakma paiflaya. Hallelujah. So tini belai zora kaham. Special zora. Kaidor. Tini. Nini ani lifeo. Shal katal roi bless klaimani shal. Kabang borok tinini ok katal shal no. Nugui manani shep. Okay. Kerui ingzak. Piaba neng ang. Piaba neng ang tini. O shal katal no. Kalai shakena. Nugui man lai fiuka. Because of all kaitoni hamari. Kaitor chono kibia te yakaria. Hallelujah. Fading ganke jeng tini life ni bising ti apply na thangai tongo kaitoni kogo. So ozorana seng maganang klailaya. Jeto kaitor belai special ke. Hallelujah. Belai special ke ozorana chintani ya fakta. Amagino pula Bible verse onang porna muchungo. My old self has been crucified with Christ. Okay. It is no longer I who lived, but Christ lives in me. Hallelujah. Paul okong sawi tongo. Ani kesam abo Jishu ibaksa cross hokanta buzaka. It is no longer I who live. Nisa. Angze tabu kwthang wa angya. Okay, but Christ lives in me. Nisa. Sabong ke abo. Okay. Jishu Khristo se. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God. Hallelujah. I live in this earthly body by trusting in the Son of God. Jeng o sengsaro tabu kwthang sabo no poitu khlai hinge akai to ro hormani Jishu Khristo no. Okay, who loved me and gave himself for me. Hallelujah. Amushike hamzaka bo baitang bini shakno ruwi. Okay. Hallelujah. Bini shakno ruwi. A hamzak muno bo funoka. Praise the Lord. Kaito kaham. So finally, ozora amusuk special ozora usung omono te kutuki buzima fasingo sung tanglayana. Hallelujah. Kaito kaham. Naidi sung GALATIA chapter 1 verse 4 porikanke sung obahakinoko. Jesus gave his life for our sin. Jishu Khristo, okay, bini life no yafarka. Tangi hinke chini shumsok ni bagi. Just as God our Father planned. Piaba abo sabni wansugma hinke kaitoni wansugma kaitoni planning. Okay. Tamo a planning ganke baitang Jishu Khristo payi. Jengze mistake klaimani sumsok klaimani abono kalai shakan nori kibinani. A planning moteno Jishu Khristo osengsaro paikya te kalai shakano chini bebak sumsok rokno nakare de baikya. Hallelujah. In order to rescue us from this evil world, okay, in which we live, Nisa. Hallelujah. Praise the Lord. Sing tabuk je sing saro tongo. O sing sar tam hunjak ki evil world. Mane shaitan control khai tongmani singsa. Okay. So in order to rescue us, oze shaitan control khai tongmani, shaitan lead khai tongmani, shaitan bini musungte khai tongmani o singsa ni jengno tam khai ke aroni saina ka sing aroni rescue khai na har ka aroni banchiri na har ka sing khazagi tongmani. Okay. Hallelujah. Sing asumsok baike gelagi thimung pasingo himlai tonglai mani. Arani kalai shakeno jengno tiklai to faika. Rescue klai to faika. Hallelujah. Praise the Lord.
아버님 박은 티니 지수 크리스토 나요. 지수 크리스토노 중 보이도 클라이마니 어승사로 다란 거tor 땅라냐 바기 부야. 지수 크리스토노 보이도 클라이마니 어승사로 마네 커모타 푸노글라이 니즈니 판노 푸노기 불라이도 클라이냐니 바기야. 지수 크리스토노 성 보이도 클라이마니 할렐루야. 지수 크리스토노 보이도 클라이마니 아보 땀나이 승사로 니니 땀나이 몽사스 땀니 샤나이 타보 승사니 benefits 럭노 니니 바이타니 클라이나나니 바기야. 지수 크리스토노 성 땅이 보이도 클라이인게 어보 카이토로 허르마니 솔루션. 카이토로 허르마니 솔루션. 땅이 솔루션 낭이 똥진이 라이프 온게 정 아무 스키리마 싱사오 클라이작 아보 땀나이 몽사바이 땀나이 아제 problem baithang borok kabang borok saime yang itu but sang ama jaga kelaija kun destination krisini menak thinangse menak ungjak pura okay tongi mano nini jaga sampoti tongi mano nini kabang ma mane khene phiaba osungsar aba yangi thangka omorma phaisingo se ya prishawi dongo kemanai phaisingo se ya prishawi dongo gelekna phaisingo se ya prishawi dongo hake a jagani yogi manani bagai okay lama sabo rekachini life onke kaiter baithang jisu Khristo toiraka abuni bagaino jisu Khristo simino abo kaisa option sini thaniwo a je monak phasinga thangi tongmane arni ongkhori pohor sokpainani a thimung phasinga thangi tongmane arni ongkhori akkathango sokpainani hallelujah kaito kaham chini kaito chungno belake hamjago hallelujah praise the Lord so faidi 아버님 박은 정 대우포리 탕라야네 verse 15에 탐 시작동 But even before I was born God chose me and called me by his marvelous grace then it pleased him hallelujah kaito kaham Even before I was born God chose me and called me by his marvelous grace then it pleased him hallelujah tiniseng 제프로 어승사로 아짜요 시클라 서고 아프로 성완 숙라이 오 앙아 삼봉노 클라이나이 오 어버서 사블라 오 앙아마 이제 클라이나 나나이 오케이 제프로 매추른 거 아브록는 성 클라이나니 바기 짜이독라이 펴분 능 사이데만 능 아사야코 능 사이데만 능 어승사로 소소 속바야코 피아바 아무니 슬라이스 강노 가이도 너너 아노 정이 빠이자 Even Paul, Bojefro Sungsara Shikla Sorzak, Mechurungzak, but Tamu Samuno Clayton Kanke, as a Jews is a bebo, okay, Gentile stock Nitaniwo, Hakeba, Kubangma, a law by Kurungzakri, Moses the Yapar Zapani, Ein by Kerum by Kurungzakri, Abba Borok no was shut up Pito Kalayo, but Haro. Abu Bobini Samunitong money. Okay, as a Moses ni Kerong no. Pori uite a Jews boshongo khobjaponi bagai bo bono perfect abo baino ungkhani enough ungjagai bo tamungi tongkangke bo kabangma shatok pitok te kubo non Jew saikaba a kerang bai krungjak kri rong thaniwo shatok pitok khlai phlai mangno bo tongo abono bini samungjagi tongmani but salsa abhake bo kaito ba encounter khlaijaka tamungkha okay bo apru realize khakya yes Ani kaitor ang asay na ni slice sa kang no ano, chongi pa kya, chos klay pa kya, ang select klay za kaitor ba. So abuni bagay no bo, abuni yagulo ka tamong kang ke bo Gentile stroke ni tani wo kotma kaham pina ni sengka. Afro Gentile stroke bo surprise nang zaka, jebrok suno satok na ni payo, jebrok suno hanang pinang klayo, borok sa tabo kotma kaham pilza, borok amos sa slay zaka. 어버너는 호노 슬라이작모 어버너는 호노 모탕작모 커브작모니 말이 yes 능 티니 보게도 거리고 보마 하이 시츄에이션을 클라이작 doesn't matter tamu 클라이인간게 어버너 클라이요 능 크리스토의 슬라이작모 소데 속바게 더모노 속바게 니니 그삼 보프로 니나르니 우리 탕바이 그마위 탕능 사이네 만글락 아버는 니 신이 몽작락 능 앞으로 땀 사나이 앞으로 어꺼무슨 능 사나이 따문이 사나이 My old self has been crucified with Christ
Ani kesam Khristo ay baksa cross kanta buzaka nung okog na sanay. Nung tam sanay, okay, it is no longer I who live. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Nung tam sanay pro, je pro Khristo by ke kurenge ak ketal position nung sok paine. Oba angya, o kwthang tongnai Khristo se nung afro kog na sanay. Hallelujah. Kaito kaham, bachong belai kaham zako. Praise the Lord. Abuni bagay osungsaro chini main purpose tamo poito klai Khristo no bakhabera woi ya prishanan ise. Amen. Aw muchung mala kebang mano borong muni shorok ni lekhabaya bo. Aw muchung marok lekhabaya. Okay. Busikse muchung ma. Okay. Ang omahai klai na nangnai. Ani man thayo bo sok pai na nangnai. Piaba reality kubui ko obono nang je sengsaro khatina thangi tongmani nang je sengsaro mana muchungna thangi tongmani obo srapsani bagise obo srapsani bagise obo itanang ni bagiya nango sengsaro molbrum ni tangjagdi nango sengsaro no bebak ni tangjagdi orono sorgo orono norgo ni aba ke nang okay goshu ya prita shedi kaito ni planning nang bujiwi manya kaitor obono plan khlaika nang asaina ni slai sekang no Jesus Khristo tui lama khlai reka. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagin chungte ko thuke bujimo phasing thanglaya no. Hallelujah. Naidi chung Zefro te pori thango pori layan faidi verse 23. Galatia chapter 1 verse 23. Okay, orabakin siyak tongo. The one who used to persecute us is now preaching the very faith he tried to destroy. Okay. Hallelujah. And they praise God because of me. Or Paul ni kogno sawitongo. Okay, sabrok sawitonga ke Gentiles ro okong sawitongo. Je borok. Mane je borok jengno agi satok pitok klaimani. Je borok jengno agi okay bethar nan bagi kafrai paimani a borok tabu chini thani ko thoma ka hampir. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino orte bujijang nai tamong kanke when we surrender our lives to him, he is able through his son Jesus to help us overcome our sinfulness. Okay. Kaito kaham. Nai men ke surrender singya far sugi rena nango. Hallelujah. Chung tomon submit khlai dia kar kaito samung khlai manya obun kubui. Hallelujah. Abun bagay no chung tam nangka ke chung bebak submit khlai renani. Chung manya chini man mo man kun phana krei. Tomon mano hongka ke Jesus Christ phanya nangla kamu. Hallelujah. Praise the Lord. Tomon mano hongke Jesus Christ phanya nangla kamu. Jesus Christ cross the phanya nangla kamu. Bo bigrangi asai phanya nangla kamu. Bo a bini thayno saklainya nangla kamu. Okay, bo lasima singsa klaijakna nangla kamu. Chung manya not possible. Okay. Man ongke ba chung bo karo na chini muchung di bebang klaiman kamu. Biko tini sukjora jotono kafralain tonglai bulam a manna no tui biko manya ble. Maya chung chini muchung di mungsafano. Okay. Kafrai mano kolante kiklai mano mantutui jaga sobai mano yo but perfect. Bebag je nangai tong mano fully 100% nini thani wo nang bai thangda sok pai ri na imanya kaito ni thani simino abo possible. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagino chung porena thanga Galatia chapter 2 verse 7 por ke sung logo instead ni saw they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, just as he had given Peter the responsibility to preaching to the Jews. Okay, Paul ni main responsibility kaito ya farmanita mungke nenghai anghai. Okay, non-Jews, Gentiles buni borok hanjate rong thani wo kothoma kaham tuni rinyani. Obagen Peter James te borok ni thani wo tamo responsibility ya farzakang ke Jews rong ni thani wo a Jesus Khristo no lama kubuite langma akok no tuniri nyani akong no chini thani wo ya phari renani bagai responsibility sabni thani sok ya farza kang ke abongka poli thani wo. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, tabuk tamung kha
Azorabo tamungi tongkanke. Azen nini ani abu nukzagi tongo. Khristo kaitoro tongpano. Okay, abun baginoro Peter ni thaniwo. Okay, Peter no sekang jeto Jisu ni se sagriba. Ako thoma kahamno piri tongnai. Peter no sekang ya gulo se Paul phaimani ba. Phiaba a Paul Peter no correction mark khlaikya. A Paul tangi Peter no correction mark khlaikya ke salsa when Peter came to Antioch go sok paikya Peter. I had to oppose him to his face for what he did was very wrong. When he first arrived, he ate with the Gentile believers who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, okay, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. Tamungka, Peter, abuni borok hanjangnai nung hai ang hai borok bai asugui chawi moni ai tong ni tong mani. Amase bini dolok te Jews dolok sopai male bo a Gentiles rokno yakarei bo borok bai mai sana sun nailiya. Reason tamungka ke jate Jews rok ano blame ta khaiten. Okay? Oh, circumcised khaijak bai uncircumcised khaijak aba ke mane bedabe tangthung haike ba. Okay, tamni sanai baksa buzime ang itong hana abon sa sanang kisa circumcised na sawa na Jews rong ke sako razak non-Jews rong ke sako razak ya sako razak man bupun simi sengjak ke Abraham ni simi so Abraham ni bosong rok tam khlai phai ke sako rai phayo phiaba jara Abraham ni bosong khobja ya borok a sako no practice khlaya te sako raya. Okay, so oba ke no Peter ke tamo যেহেতু জিউস বসং খবজঙ্গা বরকে সাকো রাজাক বদল ব সাকো রাজাক ফানো সাকো রাজাকে রকবাই বাক্সাকে মাইসাই তংমানি फियाबा आ साको राजाक रो ते बिनि फ्रेंड्स रो जेप्रो सब पाइका ब एभॉइड खालायनानि चांका जेंटाइल्स रकनो. ओके आबनो नुगुइ गोबांमा जे जिउस तंनाय रो आबा हाइकेनो पीटर जेमन एभॉइड खालायमा हाइ जेंटाइल्स रकनो. ओके बरक ब बनस रंगै ओके एभॉइड खालायनानि चांका आफ्रो Paul nugui sajaglia. Abuni bagino Paul masaka. Okay. When I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all others, since you, okay, a Jew by birth, have, okay, discarded the Jews' laws and are living like a Gentiles, why are you now trying to make these Gentiles follow the Jews' tradition? You and I are Jews by birth, not sinners, like the Gentiles. Okay? Yet, we know that a person is made right with God by faith, okay, by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. Tini sengja situation o sok paikya, tini sengja zaga o sok paikya, o zaga tamo hangka ke cheng Jisu Khristo no poito klaima bising tise tamo. Okay? Sengkaham hunzago kaitoro. Okay? Tamo sa, we know that a person is made right with God by faith in himself. Khoroksa borok, bahai ke kaitor by kaham huni romzak hangke, poito klaima bising tise. Okay, sabno Jisu Khristo no. Tabu I no follow klaima bising tia. Okay, so and we have believed in Christ Jesus, so that we might be made right with God because of our faith in Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Not because we have obeyed the law. Okay, tabu a law and aborok no. Okay. Polo klaimani bai patra rakok mani bai nang kahit ni moklo kaham hanjaki manya poito klaimani bising tise. Gatam question klaimano. Gatangi law no le yafana klai. Gatangi law no le yafana ni klai. Tangi aino rena ni klai. A ain tabuk suja sengi tangka. A ain samung senangya jan gatangi mar puila. Okay, question paimano tabuk. Okay, abuni bagina abuni best example oro sengteo pori tangka nogo haipono ang chapter 4 no poran thangok nai. Galatia chapter 4 verse 1. Think, just one should be, hakeba imagine khaidi.
if a father dies, bufa thekya, and leaves an inheritance for his young children, bufani manthai, mane bufa thekya, bini je sompoti rono busani khlai klangkha. Phiabata problem tamo, those children are not much better off than, okay, for his young children nisau. Bini cerai rokapro cerai ko besar ko, but bini cerai ni mungino, bo bini zaga sompoti kelangi tangka. Okay, those children are not much better off than slaves until they grow up, even though they actually own everything their father said. Okay, tabuk cerai rok to cerai siko. A zaga ni value hundi a zaga na bake handle kaini kunpon saimanya ko, but zaga a cerai rok ni mungino. Okay, a zaga cerai rok ni mungino. So, botamak kaya lang nai, at suray jorawo. They have to obey their guardians until they reach with whatever age their father said. Okay. Kaisa will jefru siyo, bufatam kalay kalan ani suray omusuk boyoso bono o will no yafadi te o sompoti bini mungino. Haka tabuk at suray maturing yasak okra in yasak te a position o sogo yasak zora koroksa guardian tongo nogo. Okay. Maybe bin kaka bas koroksa bo ak bin kaka ni andaro matongai bin kaka ni kok mak khananai okay bin kaka tam sa pori dinge ma pori nai thangni ge ma thangnai himni ge ma himnai but jepurung mechurung go bini সম্পত্তি je bufa will sei klangmani abo bini khani handover khlaijaknai te permanent ni bagai a সম্পত্তি ni malik bo ongui mano afro okay abo hakeno tini law bo haino but when the right time came nisa God sent his son abo hakeno okay, tabu, Jisoo Khristo panjani selai sekang zora, bororok, bo sabo, bo kategori ni, bahai abono saimanteng, aboni bagi no law no ya farzago. Okay, law tangi ya farzak ngake, tini saya khlai toha borok realize khlaya, tabuno law ya farzak ngake abono saya ni saiman gala kamu. Okay, aba haikeno law bufro ya farzak ngake ahasin panthoro, Israelo, zefro borok, nogo kifili tongo. Okay, nogo kifili tongo sabuni panbai kaitoni panbai nogo kifili tongo sabuni panbai kaitoni panbai fiokzak kaboro. Okay, easy fawo child son is like gobang bosor khazagi tongmani. Yes, easy fawo child son is like bosor borok aro gobang bosor borok khazagi tongmani muni khadi tongmani kalai saga kaito borok no fiogoi to faikya a সমুদ্র কতরমা পার ফ্লাইটো ফাইকা সামুং করি জরাও মান্নারি সারখা. Okay, kaito bless khlaiya. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito bless khlaiya. Hamari khlaiya. Abo sa kaito no pogoi thangsa ka bo aborok asorawo. Wa khum khuluk laikya, boroni mala khuluk laikya, murti tag laikya, musuk bokrok sanam laikya. Abono se kaito babu ni borok khulum lanya ni siang laikya. Okay, borok mistake khlai tongo. Abono borok mistake ingjagi right ingjagi tonglayo. Abono no borok soi ingjagi tonglayo. Borok mistake ingjag laya. Okay. Jehetu mistake khlai tongka haipono borok abo mistakes engjak lailia abuni legal engjagi tong laikya so abuni bagini azarawo law ya farzaka an ya farzaka keno bora pro mokol gelang sangka borok saimana ni sengka o abo saya sebla saya mani bagi mantai tamuka baksa thinyani nangka so abuni bagino law tangi ya farzangke obo saya se obo khlaikya obo amoni mantai obo haise so abuno phunugnani bagino a sumsok ni mantai a sumsok no sinirena bagino law ya farzako. Okay, praise the Lord. Same. Korok secerai, maturing ke sebuah pani sompoti no bo maniyo. So maturing asak zora, bo tamuna nangnai, bo bini kaka, bini guardian te tongnai, bini kok makna nai. Aba hakeno, Jisoo Khristo tam khlaiya, right time sok paikya. Amage oro sawo, Galatia chapter 4, verse 4. But when the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. Okay? Allah no phaya sai paikya Jisoo Khristo. Korok se sikli ni, bohogo, okay, pholani bisingde. Okay, asai paikya. Okay. So abuni bagino right time sok paikya Jisoo Khristo asai paikya. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law. Singbo jaga seleng khati ma tongka law. Law ni kon khamane no thinyani jagawo. Law kri mane no wetar jana mane khajagi tongmani sing law. Aro sumsok mane seleng khati ma tongmani. Okay, so azagani sing no permanent pyogna ni bagai Jisoo Khristo right time of paikya chini bagai a pyogzak no pai paikya bini thik thar baike. Hallelujah. So that he could adopt us as his very own children.
hake a Jisu Khristo ni bisingte tabo sing je seleng muni hake ba law ni muni hake kabang jaga ni seleng khati ma tongmani kalai sakane Jisu Khristo te bin thei kathani bisingte bo kuthuni mesani kathangi basam bisingte jeng a bebak kasamno okay tam khlaimangkha arni arono abono yakare sing ak apply jago a busha position sing tabuk sopai mankha hallelujah praise the Lord kaito kaham so that he could adopt us as his very own children because we are his children okay besat cerayo bufa thei thangka man sing abu phani besai aba hayable abu phani sampoti abu chini aba hayable ani babu ang cerai pan bo thei thangteng haibon bini sampoti aba ani ang mebi cerai ngai abuni abuna ani khlaine mi angi tongkhana but jefra kasi mature sokpayo abu jehato ani ba ani ya phau sokpayo same sing ya phangni simun kaitene besa jehato mistake khlai ba mungsasuk angai sing kaitar bai hak salangkha a mungsasuk bahai ke tam mungkha sing saiman okay adam ni bisingti eve ni bisingti a puila ni borok ni bisingti angkha jengmani sing bahai ke salai thangka okay abo to sing saimano maybe safun sal khana haipun sing buphani busable a kaitor ni nukhung ni bule kaitor suna hamjak bule abo to tamnai kamai thangnai jat ba komori thangnai jara bahaya kubui ni kubui slai jagya so abuni bagai no jengno a perfect jorawo soi jorawo phioknani bagai soi jorawo bebakno yaphanani bagai jengno okay a soi jora sokpa sak jora kobangma ain okay kobangma ni bisingte kaitor sono control khlai to faikya okay pure right time Jisu Christ ni bisingni tam khlaikya sheleng no nori khibika sumsok no nori khibika thuimung no nori khibika khajak no nori khibika kaplai khe bebak ka hamno chini paithani khlai rakha hallelujah tabo a seleng category lia Jisu Christ ni jare bushani category sok paikya sing tabo a muni category lia Jisu Christ ni jare a bushani category sok paikya muthang jak a phiok jak category sing tabo sok paikya hallelujah praise the Lord abuni bagino sing tabo tamo God sent his the spirit of his son into our heart promoting us to call out Abba Father hake tabo Jisu Christ okay ogri klangmani tabo ang thangke noroni bagai kaha bo asai thei thangi basamani yagolo thangmani yagolo Holy Spirit fola kathana chini thani rohoka a spirit of Christ a Christiani fola tabo chini thani tong phaimani ba chini thani wo okay je bukhung muthub jagai tongmani babuno babu hni nungi ba yangi tongmani babuno shini yangi tongmani abo sing klai sakana tabo a Christiani bisingte a Christiani folani phan ba ke sing kaitono tamhni nungi mannai ke babu o afa abba okay sing nungi manata abba hallelujah afa kaito praise the Lord song bagin saimandi nini rights okay akaito ni sampoti abun aron nini rights tongo akaito ni blessings and nini rights tongo tangla abu nini si nepha okay nini bag ready claimani chini bag ready claimani chini babu chini bagi klangi thangmani okay ga tabu abu bahake receive khaiman nai lama hisabe kaito Jisu Christ norka bini bising pisimino abu possible hallelujah praise the Lord sabun bag receive khlaidi yasakai nadi kaito nona anotchuno belaike hamsago amen hallelujah praise the Lord now you are no longer a slave but God's own children nisa tabu nang orot srai sao nang tabu shelenglia nang tabu kaito ni busase okay since you are his child God has made you his heir nisa okay ang tebo kogro pore on kalati Galatia chapter 4 verse 7 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 Hakhe abo baino nang tei seleng lia nang besase hake nang kaito ni besa angma bai kaitor bini besarok ni bagai khatui ton marok no nonoranai hallelujah nang nable nara nang sari oha mo kaito ni bagai sanamani nang nugui to mani bofang wafang malmata kaito ni bagai sanamani tei ni bagai sanamani sal ni bagai sanamani hor ni bagai sanamani bebak ni bagai no kaitor sanamani all sampoti sabuni sampoti kaito ni sampoti hake kaito tam sawito nono invite kaito nini man thanyo nadi ni nono invite kaito nini okay aje bufani
সম্পত্তি বসা মানানি যোগ্য মানি হাই নং যোগ্য বসাবা নং নারী রিসিভ খাইদি মানে কাইতো ননো ইয়া ফারি দङ হালেলুয়া প্রেজ দনো সাবনি বাগে যিশু খ্রিস্টनो রহরো আবস নङा যিশু খ্রিস্টनो সামং নাंजागिया आ যিশু খ্রিস্টनो नों যোগ্য মানি খায়া नों बर एभয়েड खालाय दङ नों मनो खोनानास नाया नों मनो पयतो खालायनास नाया नों मनो रिसिभ खालायनास नाया नों मनो यासाकनास नाया हंकेबा बाहायके नों आ कप्लाय काइतो निनि बागे जे रेडी खालायमानि ओके आ सम्पत्ति आ मानथाय रखनो नों बागे दिनै बायथांनि खालाय रिसिभ खायनाय मानायबा हालेलुया काइतो काहाम साबुनि बागे स्राय स्रायंदि हाके आबो बायनो नों तै सेलेंलिया नों जिशु ख्रिस्ट बाय गोरों फागे हंके नों बनो तमनो पयतो खालायो सुब्रायनि गसिवो आ जिशुनानि बागे लामा बनानि बागे थैपायो बनानि बागे क्रसाकाव थैयो सालतामनि यागलो थाङै बासाव बनानि बागे थै साक्लायो बनानि बागे बाहान सकाय आरो काहाम खालायो बनानि लामा बनानि कोबय काइतो रहरमानि ओके नों अबाके तमनो बखाबाय पयतो खालाय नों तमनो गसिवो हंगाके नों साइमानदि नों तै सेलेंलिया नों बोसासे हालेलुया गालातिया चैप्टर 4 verse 7 हाके नों काइतोनि बोसा माबाय काइतो बिनि बोसारकनि बागे खातियै तमनारकनो ननरनाय सो निनि बागे खातिजाक नों माननाय निनि बागे खातिजाक अलरेडी नोंगा रिसीव खालाय माननाय बाट ख्रिस्ट फायासाक जरा आ काइतोनो पयतो खालायसाक जरा आ राइट पोजिशनआव सक पायसाक जरा आ बोसानि पोजिशनआव सक पायसाक जरा नों जासकमना एक्सपेक्ट खालायतोंनि नों जासकमना नासिङै तोंनि निनि मानथाय नों कुनजोनो निनि बायथांनि खालायनाय मानगला नों बोसानि पोजिशनआव सक पायनांनाय काइतो निनि बागे रेडी खालायजाक निनि बागे खातिजा फियाबा नों बोसानि पोजिशनआव फाइनास नाया आ काइतो माने लामाना नों गसिनास नाया आ काइतो माने आ कुबैनो नों गसिनास नाया आ काइतो माने आ मोथांजाक मुनो नों गसिनास नाया आ काइतो माने आ आलायदेना नों गसिनास नाया आ काइतो माने सल्युशन नों गसिनास नाया हंके नों बाहायके आबनो रिसीव खालायनाय माननाय नो माया फियाबा नों साइमन दाबो निनि बागैनो but nang tini akai tor mani solution no akai tor mani answer no akai tor mani lama no nang bakhabai ke poito khlai goshi sugui manyang mani bagai no nang tini nini kabang man thai rok no nang nini bai thangni khlai nai manyang itongo hallelujah kai to kaham chini kai to sono balai ke hamza bochono kiwiya bochono yakaria hallelujah so apni bagai no nang angawno srai ke saiman thai जोंनि जिनि तामो नां आबसु साइमेन्या जों तामो सुरि साना नां बा तामो नाङै दं आबसु साइमेन्या बर तावताम सानेबा रांक्रेइ ता रांनाङै दंका साना मुसुङै ता आसक जरन साइमानो रांक्रेइ ता रांनाङो साना मुसुङै तंका आर बेराय मुसुङै ता आबनो कानिनि ते ताम नाङै तं साइदेबा ओके प्रेज द दिनै सालायो जों दिनै बायखांनि खालाय मानखांके दिनै हा जों बेलाय खेना दंथ'खां आबो निनि बुसिमा सजरा आबनो कारिबो तेबो नाङै दङ दिनै लाइफआव ओके जों ताम नां सोर जों साइमानिया हाके आबोनि बागैनो काइतो जुबानाय हिसाबै हली स्पिरिट फला कथानो दिनै थानाय रहर हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै तमुनो बररक बिनि ताम नां साइमान माते ओके तमो साइमान माते बुसि माते तिनी वालाय सुगलाय फाइगला कामु ओके तिनी कागलाय फुइलाय सपाइगला कामु तिनी ओके गोबां माजे आरि आबरक तिनी सपाइगला कामु तिनी बररक साइमेनया आ साइमेन बागैनो अरय परय हाइनो आन्दार गुन्द्रा यां थोक वाजे खोयो आयं थोक वाजे खोयो आरो थाङै कलाइरियो आ हाकरो आरो उस्ता खोयो आबा हायङै तंगो सो नों साइमानदि निनि बागै जतो अरेन्ज खालायनाय काइतो नन हामजाकनाय काइतो निनि बागै रेडी खालायजाक बेबा सो नगाबनो स्राय इंदि हालेलुया प्रेज द लर्ड आबुनि बागैनो नायदि ताबो नों ब केटेगरियाव तंना मुसु आब्राहामनि खरकनि बोसा दंगो ओके आब्राहामनि खरकनि बोसा खरकसा हंकांके मुनि बे मानमानि बोसा खरकसा हंकांके फलाति मानमानि बोसा ओके मुनि बे मानमानि बोसा ओके आ समायाव खबजा गया फला बाय मानमानि बोसा समायाव खबजागो हाके मुनि बाय मानमानि बोसा आ फलातै मानमानि बोसानो ताम खालायगाके सातक पितक खालायो ओके फियाबा सातक पितक खालायबानो मानथाइनोले बबिनि बायथानि खालायनाय मानलिया प्रमिस ओके जेनो काइतो खालायो ओके बिनि बागिनो आ मानथाइ रखनो सो तिनि काइतो जिशु ख्रिस्टनो रहरमानि तामो काइतो संसाना सके हामजाका निसा सो जोंनो जतन हामजाका वो काइतो ओके काइतो डिक्लेयर खाइमानि
So a promise bisho nung tabo khobzago. Tell me, Nisa. You who want to live under the law, do you know what the law actually says? The scriptures say that Abraham had two sons. One from his slave wife, muni ni bisingte marmani besa, and one from his freedom wife. Mane bini soy bihig ni bisingte marmani besa. The son of the slave wife was born in a human attempt. Okay. Je muniti marmani aboke berichala physical relationship tongi marmani. And but the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise. Okay. Promise ni bisinti marmani fola ni bisinti chokoy mani. Okay. These two women serve as an illustration of God's two covenant. Okay. Obo duita asmai no represent klayo. The first woman Hagar represent Mount Sinai. Okay. Where people receive the law and that enslaved them. Okay. And now Jerusalem is just like Mount Sinai in Arabia, because she and her children live in slavery to the law. Okay. But the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. She is the free woman. Okay. She is our mother. Hallelujah. Nadi, tomung no nang aino tong namu sungu hungke. Tomung no nang ain a law no nang nini baitani klai na namu sung te abo no nang kok na oi nang tam nai nini baitani phan bai ke nang musasuk azina thangi tong ke nang saiman de nang o hagar ni busa ni category o nang tongo. Okay, a selling category o nang tongo. But tomung no nang a folati man mani. Okay, sarani bisingte Isaac asa kya folati. Okay, abo bo by link ke chuk na habai link. Heavenly Jerusalem. Okay, nang ta bo zaga to namuso. Jesus Khristo no bkhabai poitu klai subrai ningo sike bini fola phai sana control khai pai. Okay, hake tamu angseng busani category shop payo te kai tano babu ni seng nungui mano. Okay, tabu ain hingga tamo ma khlai nai. Romli tabu borok bothar ke phasi rejak nai. Abo ain seijak. Nang tomon borok bothar ke nang abo ni man thai nam nai. Okay, so abo haken ta tal ta sadi. Okay, ta khok di. Kebang ma abo hake ain no seijak tongo. Okay, kengma borok or Moses ni bisingti ya phang 10 ta kerong se. A 10 ta kerong no fulfill khlaijak abo hai borok krei. Because mungsa bo mistake khlayo. Mungsa bo chaya khlayo. Okay, so perfect ngi mania. Jeto perfect singi angke ba ain ni bisingti ning solution mania. Okay, nge as a borok muni so hisabe possible ya joto ain no fulfill khlaijani. Am bagino ma Moses ni simi Jishu asa yasak zora a ain choli tongka kefon fulfill khaiman dia. Sab fulfill khai pe ke bai thang Jishu Khristo fulfill khai pe ke. Okay, bahaki fulfill khai jaka bin thani kun chaya kre. Okay, bo pura fulfill khai kya. Bono romi talangna sabo a kerong phrangnai ro. Bono romi talangna sabo a ochai bokrog ro. Bono aino okay basa rakha. Az e keter atam nai bisaro basa rakha. Bisaro tam result phaikyang ka ke no bin thani kun chaya kre. Bin thani kun chaya kre. Buthar jangnani moton ba mungsasuk sasti jangnani moton bakun chaya khlaya ko. Judge declare khlai rakable. Even a judge kirizakha jetu chaya kri ba khoroksasak tomung no bono buthar ka ba mungsasuk khlaikyang ke jate bini thani mazrata sok paiteng bo yak sui loku buskang saka. O borok tomung no mungsasuk norok khlayo ba butharung ka ke a mazra ani sakata sok paiteng. Angle oba hining sawo bini thani wo kunu phano chaya kre. Hallelujah. Praise the Lord. Angin nang borok tong musung tabo. Nang law no rakhong na musung kerong no rakhogoi thana musung naki kerong rakhogoi re phainai kerong no fulfill khlai painai a kerong no bebang no fulfill khlai why shapai no finish it is finished paisukani pai klangnai a Khristo bajan tongnani musung nang boja ka tongna musung abose. Hallelujah. Borok kolom dekhi khlai ajina musung jago. Okay, no rangaji mani haya mutangjak mo nang kolom dekhi khlai aji manya. Salvation no nang kolom dekhi khlai aji manya.
Nini samung kaham bai nang matangjak mono ajinai manya. Nini qualification bai nang samung kaham matangjak mono ajinai manya. Nini mong sasuk tomung kaham hairstyle sakopur mokhang naitho nini abai degree abro bai ku nang matangjak mono nini bai thani khlainai manya. Nang jasuk pano kerong rakhobi. Nang jasuk pano samung basidi. Nang jasuk pano niramishadi. Abo bai ke nang matangjak mono nini bai thani khlainai manya. Matangjak moni bai kaisano lama lama sabo ke Jisu Khristo kaitor bo Jisu no lama hisabe ro horo bini bising simen mo tangjak kung possible bono poito klaima bai simen nang ni bai thani klaine manaya mo tangjak no te bebak solution no te kaitor a bupa no hamjak nai nini baga je ready klaima ni abono nini bai thani klai nini ya phau nai manai but jesuk zora nang a khajak jagao tongnai jesuk zora nang bai thang kolam te khiklai azina nai nai asuk zora nang jesuk pan nini bai thang ni man thai rok no nang nini ya phau man na musungdi abo shop paigla te nang receive bu klai man gla hallelujah praise the Lord jeto tabo Abraham ni khorok ni bihig ni bihig to khorok sano but muni be kai jage besaman bani abo bini tamnai bini man thai no manani jogoya okay so aboni bagai no soi bihig ni besano aman thai manani jogo abo hayeng mani haino tabuk nang bobo ain tangi rejak ke sumsok khalai tongkha saya khalai tongkha nang saimandi abono phunongna bagai ain rejak pani tabusu nang 아이는 떨어자기 tongo abo baino nang himna tangi tong kanke nang gabangma kaitor musung itong na abno keplana ni tangi tongo te nang mainjang nai but tomono kalai saka kaitor mani lama solution Jisu Kristo nang bakhabai ke poito khlai hongke bakhabai ke nang receive khlai na hongke yes Jisu nani bagi lama kubui langma Jisu nani sobrai bonang bakhabai poito khlaio bonan bagi cross saka thyo okay bini bisinti jani solution bono beba abahke nang tomono serai hongke nang saimandi nin ro chobanai sokpainai a chobanai amushika nono lead khlainai amushika katalat langnai amushika selainai abo mungsabai compare khlaijaknai kre okay amage chung porike singte nugo so Christ has truly set us free now make sure that you stay free don't get tied up okay again in slavery to the law tamsa Khristo nono phiokaba phiokja khakino tongsidi asum sokjagao akabang mahamiano haina hai nang yagrana ta thangpidi abru nang practice ta khlaipidi Khristo Jisu joto borokno phiogi klangkha tabo samung khlai ni saya singno 2000 বছর নিসলাই সিগাং Jisu samung paire klangkha a paijakno nang biswas khaidi a paire jakno nang poito khlaidi biswas khlaidi goshidi obono so saw okay Khristo chungno phioka kubui phiogi klangkha phiokjama balokha 2000 বছর lai thang paikya so phiokjak khaba already nang a phiokjak category oba nang abono saiman sidi poito khlaisidi goshishidi te nini akkasamno nang practice ta khlaisidi okay hallelujah praise the Lord tabuni bagino tabuk sing saimano jepro Khristo chinno dominate khaipayo Khristo jepro chinno samung khlaipayo okay a Khristo ni phola jepro chinni bisingo tongo afro hamjak mono tai acting nani nangya tanglabo automatic as a buthai singi thangpayo pholani buthai a buthai rok tamon ke chung porike sing nogo okay tamo verse 20 simi sing nogo hallelujah Galatians chapter 5 verse 19 simi pori thangka to sungte nogo 2021 okay and obakan sijak tongo 22 hongka obaki sijak the Holy Spirit produced this kind of fruit nisa jefro phola sing chinthaniyo samung khlainai okay ajaga tam tongka ke buthai asai hone jo pholani buthai tamo love hamsakma okay love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness self control okay so abuni bagino nang khaloknani khairoknani hamjak mong khalok mong obo tongthok mong abo pholani buthai automatic sinin ongkhori phainai nang abon ajina bagi khabromui thangi manya okay nang Khristo bai krangdi submit khlaidi phola samung khlainai hamjak mong haina ongkhornai tongthok mong haina ongkhornai khaksang mong haina ongkhornai khalok mong haina ongkhornai self control haina phainai abote okay nang aboni bagi mong sik exercise bu khaina nangya practice bu khaina nangya Khristo tu krang kangke abo automatic as a pholani buthai hisabe nin thani kuplong angnai hallelujah praise the Lord kaito kaham sini kaito chono belai ke hamjako amen amen so aboni bagino naidi o sangsaro nang mungsa su expect ta khlaidi
성사로 능 뭉사석 만나 힘이 능딱 하동디 성사 너너 꾼파노 리만야 또문 성사 리만 마테 지수 그리스도 파이나 낭락하모 성사 니니 바게 스남작만이세 성사 너너 리만야 어부 니니 바게 스남작만이세 니니 바게 레디 클라이작만이 바게 니니 바게 레디 클라이작만이 자가오바 능 뭉사석 니니 바게 아사위 동피바 오케이 할렐루야 praise the Lord 다부럼디 너로 파워 뱅 동안이 야고 오케이 어바 ang use kanya bagai sanamjak mani ang o jaga ni mobile mane power na hari mobile charge ruta ka bani bagai ang bin thani tam expect khaiman ba okay ang ani bagai sanamjak mani mobile charge na bagai so ang mano charge ru okay ang tomno samnai hanke okay obra ang khitari ro hori mano means ke obani control bo ano control khaimen ya ang se bono control khayo so nang sangsar bai control ta khlaijak di nang sangsar na control khlai di They nung saimandi nung boss. You are the boss. Adam no sungsar Jeffrey Afari로 control klai dene. O sungsani boss Adam. Okay. Authority no. Okay. Soitan me kogi na jago. So soitan control khanya ni senka. So soitan control khai ma bagi no. Nini control kring ma bagi. Okay. Tamung kha. Beba no yafane ongkori thangba kya. Control kringi tongmano no. Jesus Khristo phaipika te sungsana mechene. Okay. Power no. Bini bai thani thani naka. 아까 매자는 파이네 어승사나 사본게 예수 그리스도 시면 맞게 승사 땀바 되게한 게 서거이로 되게한 게 포부로 예수 그리스도 되게한 아블레 폴pop가 당이 바사피가 소 승사네 에겐진 하나블라보 승사로 땀어 트이몽 되게하면은 포부로 pop가만은 걸리가 빠이까 뭐 예수 그리스도로 되게 대만 이야기로 포부리까 but 아보 뭐노크 사리나랑 말리야 뭐 아크 드녀 메시는 당이 바사가 승사 메신자카 셔이탄 메신자카 승사니 rules and regulation 메신자카 Okay. Sabuni bagay keplay tabuk sabuk ke Jesus Kristo. Nenga Kristo bai kereng zakda. Nenga Kristo no poito kore klay. Kristo no neng bakawai bisyas kore klay. Kristo no neng bakaw zagar na bagay redida. Neng tomno rewo hungkan ke malik keplay. Sung sana mesana si nindo sokpay hungke. Neng keplay sokpay kelak diba. Neng kahama sokpay kelak diba. Neng tong tong mongo sokpay kelak diba. Nini freedom fioksa kung zuda ku kulak diba. Nini munima zuda ku kulak diba. Neng molbrum ni lang mo tong mani ba. Okay. Neng wana ma keri ke tong man kulak diba. Tini borro lang ma hunmane sung saro sung jago. Amagi wana jago. Tini borro tong mana sungsaro sungjago abuni bagino tamo mana jaglay kaplayo okay mana ma tong li mana ma kaijak li ongma thinango tamo basa mana ma por li sagri de mana malia kirijak ma kebang mana ti kirijak ma tamone bo bebang no sungsaro wanchogo but nung saimandi nung sungsania nung sungsaro tangi ngake nung kaitono poito klanyan bagay nung jisuno poito klanyan ba nung sungsaro tangi nge nung kaitono mono kusok klanyan bagay nung sungsaro tangi nge nung kaitono mono okay kusok ni sere kusok klanyan lob na ni bagay 알레리 어승사로 뭉사쓱 카디나니 바기 비야 어승사로 뭉사쓱 아지나니 바기 비야 어승사로 카이트를 모노 쿠스 플라냐 바기 시선 오케이 지니 메인 라이프 몰브룸니 라이프 아브 카이토르세 아라 묵티 그레 아라 먹마 그레 아라 트이뭉 그레 아라 부라 그레 오케이 아라 바한 호이마니 그레 아라 시트라니 그레 대박나 승사 사시미세 So our life na kaito ni bagay ready klaya nang busa si kaito ni nang hanya oro muni khati haduli bai gergi tong nan bagaya nang busa kaito ni nang molbrum bagay kaito design kayo so a molbrum no nang nang na temporary slapsana no nang nang sungsana nang hamzako na molbrum ni langma a molbrum ni thainer nang hamzako choice din thanibo nang bahake choice kanya musung tabo hallelujah kaito chuna belai ka hamzak okay kaklayo blessing ba kana kaito chuna belai ka hamzako 버츠는 키비야, 버츠는 야kal야. 할렐루야. Praise the Lord. 파디, 카타 트이디. 트이자네 콘판 그리, 카 트이자네 콘판 그리, 먹자네 콘판 그리, 와나장네 콘판 그리, 어승사는 아시기 있는 bad news로 넣고 있는 손으로 따마사디 아무튼이 bag이야. Okay? 능 사이만디, you are selected person, you are chosen person, 능 어승사는 리야, 어승사는 사이나 할작스는. 할렐루야. 아마게도 자몽. 가장님 평나니, 할록 만주나니, 능레 파이캬. 수브라 그트이노 나카 그탕노르카 승산이 샤이카 조카니 클라이카 함장마 능포노카 함장마 능포노카 어버세 할렐루야 능 가작이 떡마니 가장니 평나니 벽이 또 밝혀놨다고 할록 만주나니 할록 그링이 정원이 할록 만주자 같다고 지수 크리스는 비신때 할렐루야 praise the Lord 그트이너 나카 그트이나 이파 겨울이 지수 크리스도 그탕 너르카 그탕 썩바이가 닌 타니었다고 할렐루야
Praise the Lord. Sengsani saika. Neng tabu sengsara sekebangwan bisingo saina zakse. Hallelujah. Jukani klaika. Jukna hani sidang tabu. Hamzangma neng ponoka. Kaito bini hamzak mana ponoka. Fully. Je accept kaijana yasa kaijana abu bini. Hallelujah. Kaito kaham. Free of cost. Biabak free of cost. Taburam di korase misti dulsa free rifai jangka. Yasa ki narang nai masanai bile. Reject lai. Correct sayang. Mana masana ba. Misti bini ereng no ba. Enggak. Okay. Korase borok rang lakasya ke bagi tong pakai. Nin bagi. Abu se nat ang nanya. Neng mana ba. Nin ereng ba. Free of cost apa hino. Maganang. Jesus Khristo ti maganang kaito biabak supply kaya. Motangjak mung maganang, hamzak mung maganang, tongtong mung maganang, kaksak mung maganang, eternal life maganang, okay, freedom maganang. Bebang no free of cost. Je receive kainai, po no receive kai manai. Yasagi mani namani bagai ab benefit no bo manai. Te kaksak tongtong salbum tongi manai. Hallelujah. Tabun nungsi. Tabun ning kani osu choice. Hallelujah. Hake tinasang ni sitem. Pari palke sangkai jona hambai relayane. Okay. Tomun nok ni hoite. Eden kai tomun. Okay. Ang tithe siya fanamu sungo offering ya fanamu sungo kake tolawo the body of Christ ni official bank account tongo okay ang dagi mani bagiya but tomono kaito nin khau kok sai tongo okay yes obono right place ya fana ni jaga okay aba hinke gene ya farimano the body of Christ ni official bank account description na tonga nai di naro nok nai okay so fadi kai jana palke sang hamai la no oh hallelujah Father thank you so much the body of Christ family of nini family si the body of Christ ministry of nini ministry you are the head of this ministry you are the Lord of this ministry hallelujah oh shakaraba shandaraba laraba karaba kara hallelujah thank you Lord oh family kerengzak joto ni shakawa nang bless klaimani bagai jana hambai nang yakare nang kibiabani bagai jana hambai joto bemani nang piok kadana abani bagai hambai joto thimongni khazak ni nang piok kadana abani bagai hambai thank you Lord mutangjak nang ramani bagai thank you Lord sengsani saimani bagai thank you Lord kuthino nawi nang kuthangna ramani bagai you are the Lord you are the boss and you are everything in our life hallelujah control nang siklai tongo you are the supplier you are the everything in our life hallelujah thank you Lord oh shakara laraba hallelujah thank you Lord life kerengsak nai tong nai jot ni sakan bless like Lord not happening bagai hamba in Jesus name amen okay guys ini asana chitang hamba kai to love zakkan